Our lives. Ubuzima bwacu. Urabe. Some of our choices. Ati ni igiteranyo cy'amahitamo menshi atandukanye. Urabe. And we cannot escape the path. Kandi urabizi ntabwo twahunga isi hacu. Nayisanye. Mission of yours. Iyi misiyo shaho uri kwishoramo yawe. Wumve. Iyi misiyo iraza kugusaba igiciro gihambaye cyane. Tom Cruise. Agasobanuyefilms.com. Nakubwiye ngo kuri ya website isi iri guhinduka. Truth is vanished. Ukuri kurigenda kuburirwa irengero. Is coming. Ikindi ntambara iraje. Rabe. It's been a long time, friend. Arashize igihe kinini inshuti. Tutabonana. No idea the nta gitekerezo ufite cy'imbaraga magarariye. Knows your story. Ati imbaraga mfite zizi inkuru zawe aho zatangiriye naho inkuru yawe igomba kurangirira. Bimeze bite? Mama we! Filime y'umwaka ko nayizanye ariko kugasobanuyefilms.com. Nimba utaragura abonema, isi yose igiye kuguhiga. Kubera icyo ufite, isi yose igiye kuguhiga. Mama we! Yours too. Filime y'ibihe byose yasohokeye kugasobanuyefilms.com. Icyo cyanditse neza nuko nta hantu ntagera cyo kukwica. Uyu mwana ibi bintu arabikora. Ibi bintu arabikora ava kuri bimwe by'abastati. Tom Cruise ni ikihebe. Mama we! What's your objective? What's your ultimate? Umva tubwire ufite iye gahunda. Ntego yawe ni iyihe? Wababaza mfite utuntu akora tw'utumanyeri. Your life will always matter more to me. Ubuzima bwanyu iteka buzahora ari ingenzi kurusha ubwanjye. Nikabwira abagenzi be bakorana. Rabe. Parikan. None of our lives can matter more than this mission. Ntabwo ubuzima bwacu ari ingenzi kurusha imisiyo. Iyi filime ubundi mwakayishyuye nk'akajana k'amanyarwanda buri muntu kwako 1,100 kuko ni show. Agasobanuyefilms.com. Filime zigiye kumenekaho buri munsi, filime nyinshi kuri YouTube channel naho tukomeza tubatamo The Reckoning nayizanye. Our lives. Yeah. Uburyo bwo kwishyura amabonema yawe cyase wagura amabonema yawe birebaho muri caption hasi birimo. Ndaje mbahisho filime ko gusobanura aribyo nize za superiyerira.